kita cek tengah. Kalau mas solo jolo no dipakan ditamanya, saja mana mau digo? Ya kita ini. Kamu dilalang, uang kamu di mana? Ini kalau pakan ditamanya na. Oh yang keraji boleh. Aji, ini lo makan pertama? Iya. Ketindo makipale. Sari makin takut ka bos. Kalau mo je, pato manisa ini. Pakan pertama yolo ini. Ay, nape puri jama jama ngiri ya. Kuang kamu tuh, ketindo kangin lalau he. Carlota, hey. Ini kalau pakan pertama? Iya, besti. Cowok nih. Ketindo makin lau. Iya, pala saja besti. Oh lele. Allah raman dia tuh Iya, ko satu na. Pamega ulo atta saya. Iya, kamu mau himapas tuh. Iya, jual. Hasim. Pergi sayang. Kita yang ulo labay. Oh, ini minat Jordi. Iya. Makan jamu makin mau saya. Oleh bende makije. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu mau kimai? Iya. Jolo. Aja ki? Iya. Ya seki. Oh iya. Ya seki macam kiri dulu ke Asia. Oh iya. Tahu aja ki kairi. Ada sakwa aja ka. Oh iya nolak kau dia. Aku manusia. Iya ya kira nolak. Boleh tahu aja toh? Iya. Mana ki bunga aji? Mana ki? Iya. Pada mungkin tahu. Coba nasi melo masong kuaji toh ka. Nadale je kuaji ya ro. Pura-pura kiaji supaya hargai. Dale ko mega mo pasolo ko na. Masosok to. Iya, cangkir dua satu ini temakan ya seto pakai kutu taro. Cabe seiko apa musim. Iya, satu enggak. Tanda. Iya. Iya, sama-sama pengaji. Iya. Lagi sana suruh kan, sana suruh ka. Pada muka tahu. Ya lah pengaji suka jolo iya. Iya. Sele bujal 5 sak. Di sana hargai ka na iya mega pasolo. 50 sabu pasolo. Dimasak mo sili kan suruh. Namo ka suruh ka mandre dito. Kasing ka pacek di pasolo kunule masak bu pasolo ni ruaji. Dia jilin man sa jilin mani. Kamu sayang dia. Di masalah segitu bepa na sayang. Assalamualaikum. Pas mo kalu kayo bersalah gara-gara bepa. Wah, itu sih. Tahu ni kale. Hai, jolo. Oh, mega ulah teh dia? Iya. Oh ya, saya kisah pengaji. Oh iya. Oh tapi di. Kita ini. Oh, nanti kita pengaji no lagi dicaroy. Siapa pilih tu? Maaf tano ya ditudang. Segi pada ruaji Pada-padamu iya waka ya seka. Pada-padamu iko aji ka. Apa ko pengaji ya se iya kasih dek aji ya waka. Ai dek kuatu iya. Akada iya pana melo tau ya se tau mu ya waka. Nanu se mi tau ko aji ka. Aji ka pali aro. Jawab ku taro. Anak kamisa. Pas saya apa kun mo aji. Ambalola dia udah magaya. Apa kali kupigawin ni? Taruh tak bulu dia. Hebat tu je ko haji tau idi? Iya, ya. Mun dia seki. Iya dek ko haji tapi mega ulah aku. Itu samia tu. Di ko haji ko si rupa ko lawammu. Iya. Dodomu tu Apa mali boleh makka paliko? Ini ki? Iya, saya ko boleh makka na mega ulah aku kali. Masul tu sini. Oh iya, itu si rupa kalai ka.